bounds. I gdje ste ljudi, Skeletronics je sa vama, kao što vidite pročitali ste već naslov, jeste. I danas znači igramo GTA 5 i mi smo trenutno Michael, tako da danas sam htio da se zezam malo. Idemo sad, gdje je ta planina? Aha, znači idemo na onu gore planinu, a ićemo sa ovim ovdje. Opa, neki ker. Gotovi smo sad. Dobro, nismo gotovi. Tako da, ovo je znači prva epizoda GTA 5-ice. Šta sam htio da kažem, bre? What I want to say. Htio sam da kažem da vi napišete u komentare ako hoćete da snima misije više ili ovako isto zezanje kao što je ova epizoda, pa vi pišite u komentare. Znači, samo da značim ja waypoint na planini. Tako da, idemo. Da isključim radio, bro. Da ne dobijem copyright. Idemo. To razbi se. Oh yeah, bre. Kakava preciznost, znači vi to, gle, joj, zaglavio sam se. Ne mogu bez njega, ja, bez točka je sve propalo, pa da. Onda, ljudi, da probamo da ga isteramo, znači imamo pumparu. Ajmo da probamo. Izgleda da sam uspeo, ljudi. Opa, ovi prodaju ovdje voće, brate, mogu da kupim ja ovdje? A? Hoću banane. Hoću banane. Ajoj, policija. Šta sam radio? Samo sam htio da kupim banane. I šta sam ja radio sad? O bože, kakav je ovaj Amerika, Los Angeles i ti ta sranja. Idemo, znači, na planinu šepenjemo. Oj, jao, dobro, živ sam. I ovo smo dobro prošli, ali sada idemo na voz, jel ima voz, nema voza. Dobro, živi smo, srećni, zadovoljni, svi žive svoj život koji ne valja da se živi. Idemo sad, joj, ode auto, ode džip, Leb milicija, dobro, znači traži me trenutno. Znači ovo nije ko GTA 4, ono idete 1.000.300 na sat da bi pobjegli od policije, nego ovdje jednostavno morate da se sakrijete, znači ono realno je, evo ja sam sakrio ovdje na planinu i realno da neće moći da me nađu, i realno da sam sad prevrnuo i da nisam poginuo, tako da, idemo, znači, na Monticelliand, znači tako zove ova planina, opa. U pravom, znači ovdje vam je Los Santos, a u pravom životu je Los Angeles, znači to je to, samo što oni naravno ne smiju da stavljaju nešto poznato. Ali dobro. Opa. Sam živ, jesam. Opa, ne! Živ sam! Dobro. To mi je dalo ideju, ajmo kroz rečicu. Jel duboko ovo? Dobro, nije duboko. Ako ovo izgura, svaka čast. Idemo. Op, pun džip vode. Ajmo malo first person. Šta je ovo, ne može first person, šta je ovo? Zaglavio si džip. Šta? O bož, saču. Ja, vidite bazen, pogledajte ovaj ovdje mali bazen. Znači, vi ne možete da verujete koliko je to dobro. Šta se dogodilo? Šta je ovo, kod je lava? Gura me voda. Dobro, idem. Živ sam, eno ga, jelen, sad je gotovo. Sad je gotovo. Gdje ćeš, bre? Vrati se, alo! Joj! Joj!
Joj, da vidimo. Da li smo ubili Jelena? Da li smo ubili Jelena? Jesmo. To ti je zato što piješ vodu. A u toj vodi sam se ja kupao. Čuo, eno ga još jedan. Pazite, ovo se zove znači preciznost u životu. Znači ovako, nanišanite. I da li ćemo ga ubiti pumparom? What the fuck? Jebika, nismo ga ubili. Znači pumpari ni metkovi ne mogu da dobaci. Preživao sam. Kako? Znači pogledajte vi ovu grafiku. Ja ne znam kako vi možete da vidite na ovom ovdje sranju. Ali dobro, naravno ovdje je mnogo bolje kad ja igram. Ali dobro, nemam onu karticu, šta može se. Tako da... Ajoj, gura me ova voda ovdje. Šta je? Da, može i ptica također da se ubije. Sad ću ja da ubijem pticu. Ajoj. Ne znam da li vi možete da vidite pticu, ali dobro. Pala je! Pala je. Sad ću vidimo gdje je. Oj, ptičice, ptico moja, upala u žbunje. Gotovo je sada. Ja sam beskućnik. Nemam kola, nemam kuću, nemam ničega. Izgubio sam se u ovoj džungli. Evo još jedna. I ja, evo je. Ptičice. Ovo je galeb neki. Dobro. Čekaj, mislim da nije mrtva. Sad je mrtva. Utvrdio sam to. Znači, joj, prođe mi motor. Šta ću ja sad ovdje samo ovako? Ima li koga? Nema nikoga. Ima li ovdje nekog? Nema nikoga. Ko zna gdje sam ja? Neko ne dođi. Evo ih neki ljudi ovdje, pitat ćemo ljude za savjet. Ovaj jedan skače sreće kad vidi mene. Šta je, a? Šta mi tapše, šta radi ovaj čovjek ovdje? Opa, selfie, a? Evo selfie u selfiju. Znači, pazite ovo, selfie u selfiju. Alo, ja sam htio samo selfie da uradim. Sad ste gotovi. Ajoj, vadi tu pumparu. Ajoj, on me napuca čovjek. Znači, Jackie Chan, pazite se, znači ovih ljudi, to su ljudi Jackie Chan.